Abi ayaklandırdık kaç. Maşallah. Saat işte oldu ki. Ya. Cidden ilu gidip doy. Tam benim saatte. Git. Git жұмысқа. Жұмысқа 8-де сол жұмыста болу керек бізге жалпы. Елу екі кетіпті, яғни 2 минут болды, уже қалай тез өтіп кеткен сразу. Так, машинамызды проще қоясың. Айда. Adamlar kimleri tutuyor? Keşif bağlantısında mı? Keşif bağlantısındayız. Vay. Dimasi ki Git. Ne dimasi ki? İsteyeceğim mi şimdi? Yok tamam şey diyeyim. Ben de yok tamam. Tamam böyle. Valla kuyruğumu bağlatacağım ben. Ne yapalım? İyi al, şunu da al. Vay basın. Машина ушпаң машинаның өзі ушпаң. Ушпаң. Кілті түсіп кетті бақпай. Қарап қой. Кілті қақпа мына кілті. Кілті қақты. Кілті қақты.
істеп нәрсе yapayım. Yo-mayo. Күтіп жүріп тұрғанына шүкір. Böyle. Tamam. Hemen şimdi bir neşe yapacağım. Şimdi